Assalomu alaykum. Qazo bo'ldi qizingiz. Nima salom. Endi bayka. Ha? Vrachlardan ashibdi. Nima qarangchi bu yoqda Qaraqo'lning Radomda bir qiz qazo bo'lib tur. Aman vrachlar qaravay hozir bu yoqdan bir qiz qazo bo'lib turdi. Qarachi. Mamasi ilyapti. Qarachi qiynalib. Bu Qaraqo'lning Radom vrach. Bizning hozir bir tuğan stromka жатат meniki. Anda hech kim qaramay yotadi. Qarachi. Qancha yoshda, appa, qancha yoshda bo'lchi? 17 deb, 18 deb. Nima, bizning da bir tuğan stromkam жатат, qaramay yotadi. Tura emas hozir. Qarachi. Bu yerda zichu bo'ladi. Assalomu alaykum. Qirg'izlarim, sizlar ko'rganda hozir biz Radomda жүрөбүz. Qaraqo'lning Radomida bir qiz qazo bo'lib ketdi. Именно төрөмлеп vrachlar qaramay o'tadi. Bir tuğan stromkamda ошол Radomda жатат hozir. Булда күндө эле чалып атат, ыйлап атат, эч ким vrachlar карабай атат. Ал тура эмес да. Канач ошондой vrachlar карабай, мындай кыздар кетип атат. Гана министр, гана мына мен vrachlarга бүт чалып атам, анан карап атабыз деп эч ким карабай атат бу жерде. Уялбайсыңар кичине. Абраши байке, канча жашта кыздар болчу? 18 жашта чыкты. Кана Садыр Нуркожоевич, кана мына акча үчүн эмне эле кылып атат? Эл кыйналып атат бу жерде. Тура эмес го дейм. Карабайсыңар ошону. Силерди карап мына, силер тиякта мына айдап атасыңар, скутер айдап атасыңар. Элдер кичинекей жаштар кыздар өлүп атат бу жактан. Кичине уялып мындай карап койгулады, Караколдун мындай шаарга чалып мындай министр здравоохранения бүт главврачтарга чалып мындай айтып эле карап койгулады. Уялбайсыңар кичине. Могу видео бөлүшүп койгулачы сураныч. Азыр дагы бир туган стромкамды тартам.